Purna jiwa, prananing wanakerti, jiwa paripurna nafas pohon kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon atau hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Dan pada malam hari ini kita akan saksikan reka sedana atau pagelaran wayang kulit Parwa yang akan menampilkan seke wayang kulit Kerteraharja, Banjar Kukup, Desa Perian Tengah, Kecamatan Baturiti, Duta Kabupaten Tabanan, dengan garapannya yang berjudul Drona Pramada. Acara ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan sebelum dimulai, kami perkenalkan terlebih dahulu dalang wayang kulit Seke Kerteraharja. Kita sambut Dalang Iputu Weda Wikantika. Terima kasih. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, diceritakan setelah kemenangan Pandawa dan Korawa melawan Prabu Drupada, di mana Guru Drona meminta sebagian dari kerajaan Pancala untuk dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pancala dan Kampilia, dengan dinobatkannya Aswatama untuk menjadi raja di kerajaan Kampilia. Acara penobatan pun digelar dengan sangat meriah. Para kesatria pun ikut serta memeriahkan acara tersebut. Tak berserang lama, tiba-tiba para kesatria digegerkan dengan adanya angin besar yang datang secara tiba-tiba. Angin tersebut membawa kabur Aswatama. Para kesatria pun berlari untuk membawa Aswatama. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan pagelaran wayang kulit Parwa, Sanggar Kerteraharja, Banjar Kukup, Desa Perian Tengah, Kecamatan Baturiti, Duta Kabupaten Tabanan. Pembina Nyoman Hartanegara, Koordinator Iwayan Suartike, penanggung jawab Inyoman Wiratna. Selamat menyaksikan.
Dodos kemantian
muradang kala sangka kurnitan taru Gomuro ikong bubor balu Samuka mangkado pada seluruh muku para ratu sampun ayo ngas sasalin lu makawan rada wari mitu noro pati destiru porongku bemaseno no kula karjuna kalaru muru ngerasa belah dang mah kita penuh wang kerepeng ngeriwag dadat gumarabah
Hadir biru pindan kuati kunang ikang kalaniru Midian Suang yang suniantara Kuati gelapku merasa Wanu suping roran duning peraja mandalu Yaya gumeter ikanang pertiwi talu Yortuk apa tejo bayu akasa Lintang terangkan katuku tukening surya kelawaning candra Midian Song yang ringgit Yortuk amolah kincar Wapan sampun jangkep Ikanang astu dasu parwo Wetin udah diniro dang yang guru reka Soangkan yang tidak yang pramokawi Midian Soang yang kawi suara murti Yayu tansah mamungal punang tatu caritu Caritan mangkin marikanang jagat kampiliuk raja Hanti wijil poya siruk dang guru derono kumoyanek natanana wadi. Uparang juga siruk dharma putra natan adalian. Hari sado kalau tinabek wanu kelawaning cerakan itu makar wangsa wiji. Yaya tansah tualen muang merda. Somang kado. Hari sendu samite Noton katon padmanir marak kawardaya kingati Hari sada kalau kinelok natanelok kinedoh natan kah Wan riakakan ariwijil poyesiru Tuang kumoyanuk natanano wanihan Ya tepu parang juga sira dharma putra tanah wadi. Tadi mangkan kenek ikanang pakman dan anu wang sumaura. Wantian bersama anglirak tikel seriar mayu. Mengalir Sira dharma putra bipraya kumatura. Singat ingani kemah ke guru. Dekadang pun apa ingani ke umi jelo kaya mangkir. Menawadah kang dahat. Kau ginu pitu. Lawan sira si dharma putra yan natan kapingitan lah pada wistarakan lamakan sira ikatunan mawru mangkane mah guru
Waduh, kenanak Dharma Putra. Hontian mah bener kaya kang satu rantu nana. Suara pung pinaru yudu nuru kana singsal din tuang. Hari supraptan aramiu bapu kaya mangki. Tuan anu len beperayu. Wang aturakan ni kanang suksemu kalawan yang kalagadu. Kalawan yang pancu panawu mangkanuju satu skurawu. Hopan sangkan yang kita sidu. Wang asorakan puyu siru Prabu Drupadu. Yaitu nirmitanian keargitu ritual siru ramiu bapu kaya mangkanu tanah. Ori wawu samangkanu antian humatur poya siru ceraku tuale. Sawarira tuan panyang singe sabdo monewara kulon teki baki ketalian lawan asyik Berde pedaging Ratu Dewagem Sang Yudhistira palungok cokor Ratu Purun kardine mangkin sitiang nyorangin buat Puparo manik di pelangan kadi mangkin. Kemana Ratu Dewagem sedurung ditiang ngolanturang mino kadi atur ditiang. Pada kinayang palunggok Joko Ratu saru ledang. Ngaksi maku semah pangubaktin ditiang. Sumang nane ditiang nenten kecakra antuk wibawan palunggok Joko Ratu. Punika talar pinako cisno derdo baktin ditiang rijang palunggok Joko Ratu. Hinggih Ratu durus aksi sembah ditiang. Udah. Cerak ketualan lah pada pemilihan semah dek mari kanang yang sinema. Wapan sira tuan dek sasung kerdek lawan kalagan dek. Ingih aradu ingih. Punika talar majang ring ratu perano guru begawan derono palungo Joko Ratu. Hoaksi sembah pangubaktin di tiang Ratu. Waduh pamulihaken semua tu cerak ketualen apan sira rami bapo usasung kertu lawan kalagan tu. Inggih Ratu inggih. Hari sampun kenten raris. Hari sampun wenton kadi waronu graho majang ring sesuanan tiang makau kali. Wawu titiang purun persango cogi medar tu yang malih. Kadi kertel sugro titiang Ratu pegawan derono. Kertel pawacanan palungok Joko Ratu
majang ring sesuwonan titiang ijo sang dharma wangsa. Hunanana cening sang dharma putra punika pawecanani dau. Tadi je kena bani dewa narko nebak. Buat hari sepengerawak bapa ni yani nekain anak ke buka widewo. Wah tepung makabor sing ada mimpas. Kewala di benangan jani ni. Sepengerawak bapa ni nekain anak ke buka widewo. Sing jadolen tuak je bapa. Muluk alakar ngatur yang suksemo kapening dewa. Kapening para panca penawa ni kita masih satu skorawo ni. Duaning apa? Duaning sangkaning kedua gani dewa ni. Sangkaning kebaktian ni dewa ni. Tadi jag sidaw bani dewa ngalah ngasorang. Prabu ni ane dini di jagat Pancalo ni Madan Prabu Drupada. Tadi lantas ada wicara ni buka yani. Tadi kepah gumi ni dadi dadwo. Bapa lantas mandoman gumi dini di jagat Kampiliau. Yen hane ngaranang tu yen sing mula sangkaning dewa. Nanging aiwo kalagan tu. Mawali marikanang jagat Hastino. Poparang alungok lawan Ramya bapa mingkini. Hangerton poyo siro nanak Aswatthama yate madag nate raku. Kewalau ada yang pembuat pengidih bapa di kapening dewa. Do yang malu ke dewa mulih kemu ke jagat Astina ni. Tini je malu ngoyong, tini malu negak. Dewa pinakok upo saksi ari kalaning putran bapa ni. Cening bagus Aswatthama alakar madag natau. Do dewa malu mulih tunas bapa benayah-ayah dewa ni dini ngoyong di jagat Kampiliau ni. Poyo sapunika aratu. Waduh yo ma bener cara ko inggih aratu. Ingani ke yang maha guru yang kadisamangkana. Iya te kaiwo ingani ko kamuji-muji sirep panca pendawa mangkano jo 100 korawo. Hapan? Ane sang panca pendawa kelawaning sang 100 korawo dadia mingkini. Iya te sangkaning ingani ko jo mangkano. Aduh, aratu wagong. Ngerian di tiang ngatur ang nyemah majang ering palungok Joko Ratu. Dua ni di tiang jagi midarte yang malih. Kadi atur palungok Joko Ratu majang ering. Begawan druwene de begawan drono. Sugro Ratu duagong. Ya te pamulihakeun semah. Inggih aratu inggih. Singih aratu prana guru punika atur idau. Sampunen palungok Joko Ratu bes banget muji linggih titiang. Panca penawa kenten taler 100 korawo. Duaning wentane tiang sekadi mangkin. Duwag de titiang. Sakti ke titiang. Sangkaning siron punika yenten sangkaning palungok Joko Guru. Dadosnya sampunan palungok Joko Guru. Bes banget muji linggih dia kenten. Nanging
Ano so jaringan iko lamakaning sira sang panca penawa kelawaning satus korawa menang mingkene iya de sira sang ulun satinut kemawon tewendan raris kadi pawacanan palunguk cokor guru sumangnane titiang menang riki dumun pinako upo saksi majang ering pemadagan putra duwe do sangas watamo dados raja dados ratu riki inggih ratu duagung tiang sedinut kenten atur betaran tiang waduh yan samang kanu nanak antian keluarga dari tuas ramio bapu kaya mungkin buah yan mangkanu lakuan tu mungkin ikanang yatnya puasa ada kena ikanang pahaman namanya tadi Korokinu semua bawa yang aruna nona kaiwanunaning pariatna namya cerakan kumakerwa bekalagan dek aywo nunaning pariatne inggih karatu duagung memargo angkat sang penawa kinyewe Sokarit Tursanio Karajo Wiratu Maidah jalan-jalan aduh masuk dewek nang Dakining Sewaka guna Widya Dewa Ratu Merdoh Engken tenang Gitu nyen buat Waktu nido Butaran caine kapening ngelinggih gurun nido Gitu buat baktin nido sang dharma wangso Gitu buat baktin Nido sang dharma wangso Kapening gurun nido Naben nido Naben nido sang Begawan derono Jening sang panca penawa dau jawi dewa malu mulih kamu ke jagat Hastinau ni sini malu ngoyong saksiang jebos putran bapok ijening bagus haswatamu kal madak nadau Gitu pengandikau ni. Begitu untuk betaran wakil betaran nang inggih ratu yang maha guru. Maru melabuh rawas maru runtuh. Rawas hidup begawan deronong. Jagngeh. Gitu yang anak bakti tawangji. Maro ida sang dharma wangsa kan bakti sing man sang Bimo masih bakti adi sakti dang empuk batu sing na anu malun kan nak bakti gitu oh bakti sang Bimo bakti masih ken bakti ni tau juga si malu Kaden cai kajananang ngiring ido kemu ke tengah ngalas. Nang udiang ke tengah ngalas. Iya. Tugas ido
Kaduto antuk gurun itu begawan derono. Kaduto kautus. Ren ngudiang jening Sang Bima. Mo kemo jening mo ke tengah heng alas. Halyang bapo jebos. Hone madan tirto pawitram. Ngalih tirto pawitram itu. Ngalih tirto pawitram itu. Tuaning dini bapo di peseraman nangun hane madan petoyan. Idewo kemu bang bapo tugas. Ngalih hane madan tirto pawitram itu. Ngalih tirto pawitram itu kemu ku alas. Disubane kita lantas kadang cai aja nanang. Ngiring kamu itu ke bere-bere di tengah ngalasi luntang lantung. Nepokan sekancan buron ane bagalak-galak. Ane aeng-aeng. Buburon itu. Disubane kita lantas jagado. Raksasa gede-gede itu aja dadwo leon. Bedik kadang tu jadudwo. Nah, yang 2 miliar liu apa bedik? Ya, kemau lakon tu liu ada. Sekarang cara lebih kan besik liu ada. Awak ngomong. Begitu ada ontasan raksasa tu ada raksasa. Nanang bu paling malu pas tu. Woi, nanang paling wanen, nanang paling malu. Mulai jenang ne. Kaden nanang kel ngelawan. Jom. Menmuntu bungkil jako, punyan jako. Gedean raksasa. So lawan kau ne. Menyeng lawan besaran si Sang Bima. Sang Bima kita dari orang kita. Sang Bima kita, Sang Bima ngelawan raksasa kemarin itu. Disubare lawan tu coba jag magulat, saling tindak, saling tanyung, saling cagur, saling tumplu. Weh, misi tumplu kita, nak misi apa kadang itu. Buat kita antas jag metumpuk ulung. Apa? Nyu, adi ngortang nyu adi. Jawa na raksasa, raksasa ulung metumpuk. Jag tadi video daro bagus. Puy. Raksasa dadi video daro, Kengken atas tu bado pengendikan itu. Anu video daro aja 2 tu. Apa rai jening Sang Bima. Tiang ngawang apa ane alih dewo ne mai. Kewalo ane alih dewo dini tu tuaro jadi ni tongos. Tiang ngawang dewo ngalih kane madan tirta wadau. Kewalo lacur nyani dewo sing dini tongos. Tirtau nentu. Tawakin video daro. Begitu antas bercawang sing dini tongos ne dialas ngudiang era go maklu dini. Ngeh kalau tu sang video daro si aku ke mau pamit gitu. Kewalo di sekonen itu mau pamit. Sekonen itu mau pamit jaga mengendikau malih. Video daro mengendikau. Apa rai? Apa pengendikan gitu nah. Oh gitu. Dewo Sang Bima duaning dewo sido ngeruat tiang. Jada 2. Mercu lantas yang kepiutangan kapeningi dewo. Nete bang tiang dewo. Ajian ne madan saput poleng itu. Saput poleng pangidang. Idewo bergerak gesit. Cepat. Gitu pang lincah. Pang gesit. Oh benar bayi do nyam-nyaman. Mari gitu menak gesit tuh. Bah
joget dia na rawas nanang. Oh man anu sabuk polem, man sabuk polem penugahan sabuk polem. Begitu lenen kintu. Man masih pulih masih hidup. Hari Ramadan mantru jalo sugaro. Jalo sugaro tu ngidang mangkian itu di tengah yang pasir. Oh. Begitu mulai. Mulai cengar tang iban mulai. Budal kita budalan rasidau. Kamu ke peseramat matur malih kapening gurun ni daun. Coba kawan Drono. Ketangkilan untuk betaran cido sang bimo. Kengken atur idau. Oradu yang maha guru tan wentan orang alas. Sing ada di alas, sing ada tirta wateton di alas. Punapi yang mungkin itu betaran sang bimo. Aduh, gitu bagawan Drono. Aduh engke bakat jejak bapo. Baiknya baik cokor gitu nah. Oh, gitu cokor. Aduh, gitu jak. Lali bapo. Lali lu lali dang, sing lali apa tawaj. Lali ngsap artinya. Oh, ngsap betul, ngsap bapo. Ngsap bapo engke lari tu. Nak sultan rago ngalih ane madan. Tirtau tu. Sultan rago ngalih ane madan tirtau tu. Mulo di segaro tongol. Mau kemoy dewo lantasmu. Luas benpok. Luas benpok. Kamu ke pasir. Luas kamu ke pasir. Begitu ulian bakti ni jauh ni masih. Ulian bakti ni jagonen man marokat suod. Tukuling gunung, tukuling alas. Ko peseraman matur dekat di peseraman ada ben utusan benurin kamu. Jodan itu. Ke pasir itu. Jak menjalan. Ben saya jangan ngiring. Cijo kan itu tahun pikirin cijo lah pas cewek kayak tahun lah ada. Wah ngiring antas kamu ke pasir ngiring antas ke pasir. Kalau di pasir jak pulang antas. Apa bersiap di pengorek. Cek sekan ngorcau kengken pulang ragane gitu artinya. Kamu mencebur ke pasir. Punten mau cebur di pasir, jagadot lipi gede. Lipi apa nagau? Yang lipi yang nagau tu pokoknya gede. Yang cenik lindung ada. Awak cekawa-kawa ibadah. Ada antas nagau tu yang lipi yang nagau tu. Ada antas tu. Jang mesyat. Sambil mau. Oh, mesyat. Ben saling tigtag, saling tanyong, saling tumplu. Cak pak jenis tumplu tu tak ada lowong sing gitu nang. Buat kita untuk jag bakat banyak nyekuk bawang ni. Bawang apa bawang naga ada tu. Aku ada tu siaku uri ngalih kini. Uri ngalih tirtau kadang gurun siaku. Kenci ada di ni di tengahan pasir. Si takon siaku. Nagaw kita. Masaud nagaw. Waduh, tiang sing nawang tiang naurin nagaw. Pasih gen kita masaud. Begitu jag duko dah ni. Sambil mau jag payah depan tek ni mati angan tas nagaw tu. Begitu anda coba nagaw mati. Pasih lah banyak. Ren ragaw kenyal. Tirso sing bakat. Man, frustasi hijau. Frustasi. Iya sebenarnya. Tongas tirso hijau.
ngamuk, ngamuk, ngamuk. Kewala duka sendi ngamuk ada tahun jak. Ada saya uling mang, uling mang jag sinar suci. Dedon sangyang nawo ruci. Marawan tasen mutaruan cie. Sang bimo mana nih madan tahun tu. Oh, gitu. Gitu. Kuning. Bah, misi kone busakan waken ningan uleng tu ni. Misi kone nak gitu bayau ken ci. Ben yin sang Arjuna ingken bakte ni sang Nakulo ingken. Sang Saudewa ingken cul tuang nana. Mekelo anda sini alkiap na. Tuh tulis si betaran si sang Panca Pandawa kel nabda bene madan yadnyo ni. Tuaning subo lantas menang perang. Pegawan Drono ngutus para murid-murid di Daud. Orene merang kan, orene nyatin Prabu Drupada ni. Obo lantas menang, jadi jag medom gumi dari dadwo. Kini lantas rago mesuko-suko. Mesuko-suko nangun ni madan yadnyo. Oh tuh. Sang Panca Pandawa subong ngerangsuk busano ke Prabon. Mai jalan ya. Paan, je sang Panca Pandawa kelmedan. Aduh, mainang. Berangkat sang Pandawa kinye. Sakari tutanyo raja Wiraka molat maro sang Arjuna na semua kemanusan kaserapan tingkah keng musuh kira pada kadang tayawang wane yai aiwo nunaning pariatna pukalagan namya sadere ranten ingan iki no wong anak yaya Wardian mijil puisi no omadeneng ikanang Pandawa notanan wadet Tuan siru soang Arya Sena. Aduh ratu sang Bimo. Jaga alon-alon ratu memargi. Puniki nak begawan Drono nak meyadnyo. Meayu-ayuan mening-ningen medamai-damaian. Kentan palungguk cokor ratu jag kecok memargo. Pak sang yang Suryo na sanggah Suryo na. Betul walau kita len. Gini ni. Punapi palungguk cokor ratu. Jag si aku sing setuju. Napi ni dan setuju ang palungguk cokor ratu. Jag padahal si aku bo berkemas-kemas si aku bokal mulih. Bo mencelap baju ke kopar kentan nak. Lo coba ya. Bo mencelap baju ke kopar ke kadong. Tinggal naik delman dan ku duduk di muka kan. Doket tiara kau kan. Bo tinggal menek kan di kereta. Jagado pengendikan Gawan Drono kan cicak buang si aku mulai. Yen panging ken kuning. Ira ko mayadnyo. Bang je munto kan mayadnyo. Ken ben geden gitu mayadnyo. Beliang ibo Banten. Iye dan dadot ken tanah kedua ko.
Puniki tujuane masyarakat gitu semeton sami ngelaren sane mewasto iadnyo sane gede-gede punika. Banten liu. Beliau nampak celeng liu kenten. Dan wahne rerah. Dan megahne sane rerah punika sujatin. Dan Jepang irago mayatnyo panglahan perbiau gede. Ngunangi kene, ngunangi kitu. Bale-balehan pitung bulan pitung dino. Napa ini rerah punika. Dan wah ni kita dan megah ni dan rarah. Menapu alih mayatnya sejabung utang-utang pes gin. Aduh karatu sampunan mau bawa sekali sapun kau. Tujuan iragau ni mau karyo Banten seliun-liun ni. Mau karyo Kelakat, mau karyo Panyak nyati ngelawar kenten. Tujuan ni dan jawenten tios. Sumangdane pesewitran penyaman kenten penyaman irago yen irago pangluwung mepisagau pangluwung bermasyarakat kenten yen irago ngayat yo misi ngai panca ngelawar gitu-gitu artinya gaya-gayane gede punika ring dicu ring rikau sampun boleh kirago waktu untuk bercengkrama. Boleh kirago waktu untuk saling gotong royong, saling membantu. Dadene kesempatan irago untuk berkomunikasi punika jak becik. Waktu nirago mau berkomunikasi sarang timpal-timpal ien nyamu punika sane rerah. Didugas ngai Banten kenten nyak malih PKK punika ye memenanu kengken bubakane ken mitro mitro kakenen ngi kena kenten artinya basa-basi kenten pangtan cekep melengok kenten bengong kenten sing nak nawangin padahal pisago padahal nyamu padahal semeton punika deksing bakar takonan. Gitu len ao mo bah kakinen kelagatuk ngikentan artine atu duagung pangadung ngerti bah jag si aku sing milu-milu si aku sing ramang nek itu aden dajar ngele kocok-kocokan dah nih malau ya hijau lakon dah mejo nih bol sang satu skorawo kalau tedon aja satu semuanya mau nanti jak nanti johi bol Gini boy, main nang. Kerokin no semua buang yang ngaruno. Kode netran dulu. Ori wijil sirus, soang. Duryodhana kena taran wane. Dalam haywuk nunaning pariat nu po kalagatu. Po parang mangkin angin kinakan ikanang yatnya. Mangkan nu. Bedang sarut sayu. Kotaru kanyo. Kanyo. Tunas pada butuh raksasu hamangan kunapa kaginum punangra. Ati jangan ngasramu sedang wadian lawan semadi. Berikan teman
Dharma Duma Ranang Sarat Sarajo Sang Sadu Sireko Tutanu Don Arjo Don kamu pidot Don Yasu Sangut Keblesan ni bancingut Puang macino Mawi bawa kawi bawaan puri dini di jagat kampilio. Magut! Keblesan dibancing ngot. Ngot! Jak bilang. Aja ngayo. Kelemet bolon. Magut. Au. Jak gelur nyuang pedang. Bro Cina kakak. Uyut. Nyena aku demen uyut. Be. Iya. Ada bangun Ci. Ada bangun kakenan. Cang sing marah bangun, do pecah do apa do? Sing pecah dakin mata do. Dakin mata sing ngeruyung kedat. Aduh. Siap timpal banget. Pang semangat ngot. Aja nih jak Ibrahim pok. Kakek kena gedeng kalengikal. Apa ya hajum mungkin Ci. Ci kening. Nah ngigal ae, cambale. Semut irong anak ing sapi. Kebong kang nyebrang kali pengawan Solo. Kaden cang luang. Baca. Kocok kita cang bisa. Ajom genci. Tujuan ngot sing ngedeng kedua kita sing kakung ngigal ini. Ngedeng kebisaan kita sing mentujuan melam pang pesu imun tubuh pang pesu pang sing kana ne madan ripos virus pang sing kena virus harus sirago meningkatkan ane madan imun tubuh rado melam jag IG sana apa yang gelur gitu. Kakak suka keramaian ngut. Suka keramaian. Dong yo lah dengan keramaian di nih. Yo belade melam belade ngadang kocok-kocokan gitu ngadang tajan gitu. Ini ngadang kengken uling ditu. Masuk nih kengken. Tuh benake terus kena kopet. Do gitu melam cijak lebihan itu mengeningut mengening kan misal melam bo kaden mengening sing kanggo do ye kako len cilen kengken gede di baji mengening apa bebas bubuh maro ada bejak basing ada petau Cina Nyap iyo lakon ci mulai kakak nyago. Ya aja mungkin melam.
Gending. Nah. Cang mau ke kawin nah. Ke kawin, ke nikah, ke nganten, ke cerai. Apa jedau? Gendingan. Baik. Nah. Ki walau cang kini nah. Apa adanya cang megending melam mengerti. Pang tawat ini melam dua. Kakak mula dua ngut. Beh hajum ni pok. Nah cang megending. Ana sirak ratu dia biarengan. Kengken kedek bawaan ku. Jenak melam kadencang. Wah, kita kel ngerti kita kisi-kisi berdeken ngaut. Ai bedik-bedik berbala adib sinawang makacing pelajin baru. Kengken bedik-bedik nak mula montuan. Ih, magendingin ci, kaku nyetop. Kadang apa lah timpal stop. Nah. Mending. Ana sisop. Aduh. Siap timpal badan. Aing nggih. Ora tu widodane sinarang sami. Pendengar setia Empro Budaya 4RM. Berapa peta tu? Indek. Kemana gendeng ci? Karena si stop. Nah, mundur. Indek kewentonane nasi. Tuh, si boleh len tuh artinya. Mangut lanjut. Stop. Mau daging sambal seru. Ratu melam jeung maman gitu. Ratu stop. Mau daging bepercucu. Lanjut. Dibia stop. Mau daging sambal tabio. Dengan misi lantas beurut nane lama lengan. Aduh melam terjang. Kadang tadi melam nyampahin sastra gitu. Nak ada buku ni dalam. Nak kena azab nasib. Kena azab. Di Bali ada azab. Di Tumarolen azab. Baik, sing ada azab di Bali. Ane ada apa? Ada Raja Palo. Raja Palo. Jangan dari ini kita melam memalingkan cet ya. Sing doy. Raja Palo itu nak hasil dan perbuatan ragot karmo Palo kita nabenya coba. Ane ada cuma karmo Palo ngortang len ane dini kan ngortang. Bajikan. Gitu yo nak. Nyin aja asing cocok yo. Sing ada ngut. Apa kecaplok ci kupeng kakak? Sing maksud itu cangurin melam do gitu lam. Do gitu nyampahan sastra. Tawang melam ada nak bongol gitu. Ada nak sing ningalan, ada nak perot. Tuang melam apa tu? Hengken tu. Tu berarti nah pang do jangan dipelih cangur tu. Nak kritik je masih gitu. Iya walau ada mancang lalu membalik gitu. Balik kita apa? Nah artinya mancang membalik pertunjukan dipertunjuk untuk ngortang ayenado nak sing ningah gitu bongol-bongolan. Coba ane lemah ane mula sing kini sing apa ane sing demen ningahan sastra, sing demen nyampahan sastra. Nutur masih telah kotokan ni. Tahu aja bungut cara cie, sing cocok mesuang tutur. Bungut cara cai emang nak kengken lah ada bungut cie kengken yo ni bungut cicak kau ni orang jelek kadang malam cicak dijar melah cicak kalan kita nak ngerawasan
Tahu aja jejak tahun ngoyong di tembok kamar mandi ya gitu ngoyong. Mamane apa mamane legu. Oh, legu. Legu mamane. Nyaben jelek nasib ditu cing ngoyong di selang jelarik cakat di cikin jelarik gepeng beh jegbang waduh timpal. Tawang melam kadang melam jelek salah jejak. Alih filosofi. Jeg kacau selalu nasi bonglaan marah cocok cing ngomong filosofi. Jo nak gitu. Timpal ngoren benar-benar hargai nak jikudau. Jemaan batu sabat nah pang mempecik gondong polone. Dingahan nah. Doi irago sangat ngewadau jejak. Dua ni nyak bin Carojani. Carojani di benangan antasan ada karyo yani di sang sasu tamu kena kel kene tau. Kelapa dari kel madak natau. Pasti beningah munyin jejak. Dugo benar ningah munyin cie. Munyin jejak sih munyin jado. Bayar dugo benar ningah munyin jejak tau. Iya, melam apa sing tawa melam. Iya nuju ada nak mayatnya. Ningah bemunyin jejak. Yen jejak memunyi di balai dajo, ajak di balai dangin. Yen jejak memunyi di balai dajo, ajak di balai dangin. Itu artinya cihno karyo kelung. Kel sejahtera aman damai. Oh gitu ngut alam. Kewalo yen ada antara jejak yang memunyi di balai lord utawi di balai. Đâu tu cihno sing luwung sing rahayu. Abe kakak bisa ngerti balik aja balik angin rahayu balik dalot balik jauh sing rahayu kakak bisa ngerti gitu. Be dona dona dingah ni tulis he. Ane perlu pikir jadi apa ane perlu pikir kengken carane pang jejak terus memunyi di balik dajau. Jak di balai dangin, pangsing munyi di balai daun, lord jak di balai daun. Halo, jak walk balai lord jak balai daun. Ye, apa? Jak walk gitu kan? Ada apa ibarat ngai walk kan? Ien bawa kan ngena jejak itu di natai tegel ikut di jang di balai dajau. Bah, jejak singlah peri kececaan kaki dan bungut kiai. Sajan kau boleh tu menyiksa dan tawang melam. Sing tadi ragu nyiksa jejak gitu kadang melam apa jejak tu? Melam ada untuk senjani kadang ada nak dua orang dong anu jejak do nyiksa jejak. Dua ni jejak ke tu ni ngemang ragu gigi jag telan rawas makan rawas ci. Wah ni jani ngut. Chod ci malu mentuk jag mencacak cik ortan ci sing ada artine. Jak kadang deman ci bang nudur, kadang deman ci bang ngoren timpal. Jero babakan bule. Angon nak len ada, angon ibo sing ada. Be melam. Cang nak nuturun apen cang sing ngidang ngelaksanang tu. Kiwalong ngidang cang ngurin melam nak darmo masih darmo yang sing ada gitu. Ada jadi gut, ada nak meyanyo. Ye nak meyanyo tu ken pasti suka alih. Suka pasti alih. Irago harus meliang-liang. Pai penawo gen sipuk. Nyun penaraan nyun pejati kita ngabo dulang ila bayo kan sibuk meni irago aja ngali joget kita nah ngali joget jak kadang istri ulen maisik betaran taraji membelit jaler ke ngibeng kemudian ngibeng let jaler ke melalong nah kedo arti ngali ancang-ancang kenci. Oh, gini kan. Nah.
Apa aja mungkin sih sing dadi gitu. Kena corona penyebaran anu. sorry. Miệt nhàng lo mà kiếm pogan. Gini ngut, lanjut. Ingak sadon ayo. Baliada manunyong beru mangkap. Kidat bulan dumanga alesa madonin dara loh ilo kaden mo aja makejang jalan jani lo pado gebrasin pado dab-daban kengken suo darmani rago ni dadi wang jero ngiring kadi sepemargani do sanga suo tamu patut kengken pang jegeg yen patut melipstick yen patut nem mepupur kita ego lenjit bang kita subopi kita ayongane ngelamat melangkung yai kayu wanunaning pariatna pada dan lumare pasti tekau kayaknya itu jangan ngibeng dan ngibeng mau melam gencang sing man ja senam pucu-pucu aduh beli gede mai beli ingak sadana ya man kali penginap aduh ada Lo sudah persisten redaya ya itu lo sakana sih celawan kakante namanya tapi kingani ke Maharaja waduh ya itu lo sakana sih tu bo parang kali lo cita lawan Ramyo kaku mangkana namanya samara sayo waduh hadian lumaku Melayu puyo siro dadio fulo ngot adengen kengken iya neleng dijok aden tekan angin tetuan ngut jak keberange apa kena orang
Makabar jauh. Makabar jauh. Sangat suatu mojek buling hijau kan tekan angin itu tonan. Mata kaya jani ken. Aduh melam merah ko sing cocok anu ngi ara dua gong anu dua gong. Hontian geger baru satu skorawo kata ke kening pancu penawu. Waduh, tobek ngani ke Sri Narendra kakak merangke ngani ke doana kena. Sira sangat utama amibar mereka dangan tarikso. Boleh hakana rendi poya sira. Waduh, haiwan nunaning pariatna. Tabet ingani ke dadyo. Sida kami bar ingani ke. Tulung ya adikku. No samangkan kasawanir watekeng ribuan kinuwus jareng samangkan uri lampah boya sira soang pancu penawu kuateke sekening satu skorawu mangke caritan mereka nang telangin warna Hadian ari wijil sira detio waraksa bairawu samangkade Orkian mijil boya sira pati sedayu. Yai, merangke. Biar tu mari kanangan teriksa aku. Semua bang yang aruna. Serahkan ngompu kalagatu. Ayo citiang karatu. Mangkilah cuma juga kena mari kanang jagat kampiliu. Iwat supaya kena sira bagawat kumayana raku. Apan dusta pola itu kalunguni purwa. Nah, makin mereka gebok jagat kampilio ni. Jag matiang ya pekawan drone drono pekawan drono matiang nasi drone. Oi bu, raksasa. Oi wonu naning pariatna. Nggih. Doake ning sewaka gunung. Para kadang sanak sadayo haiwo kalagan tenu naning pariatna. Perehakanu orang di poya sira. Soanga setamur aku. Hantianano detio mari kanang madian ingawan. Menawar tu kalagan tu kangawo kanang kasmalu. Apa Buden tu datang meraki? Kita sisian punya sira dang kumayanu. Orang di yang maha guru.
Pejah dekap si dongkong. Perang teke mulang. Waduh. Kita dia. Tuan urangan basmi pekalakan dia kaya mangkin. Cari mana kena? Salawaran sira sangulun kaya mangking. Wah, puangku laki kayu kita sang kayu. Ini kadang sayang tu meragi. Waduh, kadian natan sido. Angarabi kanang satu. Hontianano dedio kerako pai. Yeneling dijo kadin tekane raksasa wadodonan. Jag pukang jeg jak semedon paling guk cokoratu. Punya apa yang mangkin? Baru kadang sanak sedayu. Haiwu kalakan tu mangkat mereka nang ranang kanu. Weh hakanu. Sirup pancu penawu mangkat. Nah. Aden belinya jam kejang. Do. Kamu mangkat ke pesihatan. Udiang ira kau bentu yo. Yo penawu rin penawu. Kewalo kau ingke. Ingke. Karatu ingke. Angkat sirup sang penawu kini. Guruk. Hanu wong arare, mongadang arare rampah ngong. Tuan urangan pejah kalagato tinejak tekap siro harsti. Ayo aku mau jar. Contoh akan kena kalian ada. Waduh, nadaan sih dong. Molat marasang Arjuna. Cari makannya. Salawaran sira sang Arjuna kayak mangkin. Guruk. No, semua. Come on, son, kasih repot. Waduh, nadan sih dah. Tuan siro sangar yur kudaru.
Antian tinijak si kanang asti. Soang apo aran tu. Oh, ya diki ngaran Bimo Seno raku kadang apo. Oh, Bimo Seno raku iki contoh akan kena kawiannya nanti. Wah. Wan urungan basmi pukalakan tu kayu makin. Wah, ayo bangga pukalakan tu rubukun. Mari kanangan teriksa Bimo dan urangan mati pukalakan tu. Kita detiok. Mari kanangan teriksa. Tari makannya selewaran sira sangulun kayu mangke. Dadia. Oh. Ontian basmi bersama ikanang waduh. Tuh. Jag jelas baru waduan palungok cokor itu. Mangkin yentan palungok cokor itu sapu siro malih. Lawan. Wah, yang mangkano menang kalau kata siro ngong beprayak angarapakan nyeh pangkentan sampai. Molat maro sang Arjuna. Kita detyo uraksa bairawu. Cari mana kena salwaran panah sewu raku. Jadi Hano muah dan anjayo hano. Ada ben nak, ada ben. Jag senjata penyelekan pamor, penyelekan sero apa cimai. Nginsing kena ban, oyong ibo cuma. Oh, hontian kapilayu posir deh. Jag pai de jet inang klod. Mulai bio, nginsing kena ban, oyong ibo cuma dedam milu mesiat. Oh, aku sirap Bimo Seno. Hangawoy kanang kado rujak puluh. Beh, ibimo kada jejah ngabo kado rujak puluh. Penyanton apa mo? Palion ciman. Kado. Kada ngapo kayo mangkin. Kanang salawaran natan sida. Kamu jahakan. Don serius. Oh, ayo kanang kado semua. Ya tiki mengaran Bimo Seno karaku angawo kanang kada rujak puluh. Bah, iki contoh akan. Oh, iki. Oh, kada rujak puluh iki. Kadiang aput walen. Punapi niki jeg kadian tian manunggu cokora tu nyeret kencan malah kat sulu-sulu pangcing ulung kencan mana dia.
Wantian sakti teman bungal ikan ang salwaro be kadaw kan tibang itu. Jikudo lakati itu ne. Nya ko na ibi mo ada ne. Niko lawan mali. Wah mangkano. Bang itu dah me jam mali. Kero sebuah yang aruno. Kita detik orang sebairawo. Tuan ulangan pejah kalau kata kayu maki. Tuan yang larat kayu maki. Iwan kalagan tu pejah. Warahakana sira deti warak sebairawu hamajah kalagan tu kelawan sira sang suratmu. Waduh pasang tabi kingadik ke kak. Kadiang apa yai? Yartu kantian sakti temani kanang ribu natan sido kangarap empoyo siro bimo sino. Waduh yai. Yan mangkana kadiang apa natan minta sih lawani ngani ke mahu guru. Wah yan mangkana sadar saya jero. Bakulah. Menang cara ke bapa mangkat mangkit ngeh. Yentan palunguk cokoratu sapu siro malih. Waduh menang kalau kata. Kita detio warak sebairawo certokakan hayatnya nanti merangke. Wantiana ngayu bagyo. Sekap silengok. Harimus. Kuat semu kelawan kalagata. Pukawan kumayadu. Sadurugan. Pujah. Pakalagan kayu makin. Ayo bangar muncul cokakan ni kadang kaliannya itu. Kita detio tarik mana kena? Saluaran jang yang drono kaya mangkit. Tarik. Hontian pinangan dening salawaro tekap siru raksasa. Weh, cok guluh panah kedoton. Tekening raksasa itu. Ia namun tu tebal lakar besi itu. Guna piang mangkin. Wahai sang sayo. Bapo biprayo kang larakan ikanang. Nguwijelakan ikanang puyo siru. Salawaro ya tu mahu tamu ngeh. Kewala kuingkan ngeh aratu. Ya tu yang drono. Biprayo kang wijelakan pulang. Salawaro mau tamu mengaran. Ya tu
Wah, wijilakan. Ikanang salawaro. Mengaran punang. Waduh, hadian malupo po ya siro. Kawan Rono kayo mangke. Tuangkan. Yang ngusap. Guronji, guronja. Di Kawan Rono kita na. Oh, di Kawan Rono ngusap ka ngajian. Bukan mesuang senjata sakti. Jak maklepak. Makeplak kita na. Oh, tuh. Makeplak jak ngusap. Tuh, baju menrago ben. Merasa maro bisa ngajin sang panca penawo, ngajin sang sates korawo. Dadi lantas murid nak sakti nak duag. Kadene rago barang sakti nyen. Kadene rago ngajin barang duag nyen. Sing karwan buktene cara jani tesandu. Aduh, cinyen aja ci sing cocok sing jado mekudiang ipo jani. Aduh. Punapiang mangkin Ratu Begawan Darono. Waduh, menang kalangan tu. Menawi tu ia teki dia mau tamu raku. Beprayo. Papo beprayo hang wijilakan. Kana ngaji tenung lama kaning sido mawuruh sangapo ia teki siru. Kana ngarak seingeh Ratu ingeh. Hang wijilakan kana ngaji tenung. Lama kaning sido mawuruh sangapo ia te menadi ikanang detil. Waduh, Pakulun yang sinuhun puye sirup buthara sangkara. Kesamua kena ya teki dangku moyano dadio. Wawu mawuruku. Waduh, sabu kingani kepada kebuthara. Kesamua kena ya teki siru dangku moyano wawu mawuruku. Ingani kepada kebuthara. Sangkara menadi ikanang dedio urak sobairawu. Menawato kano singsal de rilakun tu. Hirup Begawan kumoyano. Tadi kerodo hinganiku kayo mangki. Mangki kano pinantuo siru Begawan kumoyano kelawan hinganiku. Lesuwa kena kerodaan inganiku paduka bodara lesuwa kena. Begawan kumoyana pokalagan tu merangkir rumukun. Apa nana kang dahat kaginu pitek lawan inganku. Waduh, namio paduka bodara. Ternyata zong. Nak yang tu jag ternyata ni tadi orang sasya wadah nyen kaden nyen tu bertaruh sangkaro. Udah leci ada pengendikan itu. Ada pengendikan itu. Dewa sang kumoyano. Mulo niro ane tadi. Raksasa bairawo nindu. Oh ido ane masilo mendadi raksasa. Apa ngawen kita duaning. Hari kalaning niro. Nyingak ngaksi paripolah. Idewo ne. Kengkelan paripolah di Begawan Darono. Iya duga si dewo. Kortunong. Oleh Ido Prabu Drupada ne. Oh dugas Begawan Darono ketunung. Oh lawan Prabu Drupada dugas Ido dewa ketunung itu.
Lonco si dewo ngungsi ane madan alas. Ngungsi alas. Dicu lantas si dewo ngai ane madan tetangunan ane gede-gede kewalo ngawag dewo. Ngutang ane madan lelu ngawag dewo ngebuahin punyan kayu. Kelangon dewo pono angon dewo kepentingan dewo. Gitu penganikan sang karo gitu. Oh. Ngawag dewo ngutang bacin kotoran sasun nebang pohon. Kalau nektak punyan kayu. Sing lantasi dewo menjalaran antuk ane cero jani madana reboisasi itu. Oh ibu kawander no jag ngawag rekalaning ijo ketundong di alas itu. Ngawag ane madan ngebah punyan kayu gitu. Kewalo yang cero jani sing melarapan untuk reboisasi sing mesin menanam kembali gitu. Tuh ane ngaranang maniro korodo baramantiau. Tujuan gelahan niro sing jo lakar ngematiang anak kebukoi dewo kewalo pang dewo ngerti sadar itu kengken dua nengaraku harus ane madan ngajiang ane madan yalas ngajiang ayo madan intek-intek ni punyan-punyanan dua ning alas itu pinako tata alas pinako tata tata apa tata gumi oh gitu ben sado duga si dewo ado ne madan mano laman uling di jagat astino ure ngajin putra itu sang doktoras tau kapening sang panjo penawo sang sadus korawo gitu ado laman mano laman ure ngajin gitu dadi guru gitu subuh jagelas laris si dewo ngalen ane madan alas itu tanpa samendano sing ado ide wong orang ne madan suksemo gitu kadang alas. Oh injero jani artinya ngale diperlukan gitu sangkal manirau jagorodau sungkan kayu nirau ningaan banyak nirau melaku jero gitu. Beh gitu benar saja sing tadi ngawang-ngawangan sing tadi. Gua gitu nah jani Kang Wang temalu. Kang Yang dumuna muniki ida penanang ibananai cero ida dalu untuk. Ida dalu kengken jag ida dalu makito yung aligalang. Lantas yung makabar ngungsi ne madan sunni ne madan sentir. Makito yung nawang galang kita jag makabar yo itu di antara konde. Tuh di antara api-api itu nih kewalo pelih bani yo besok pun kampin nih. Nanang paida penanai bananang cero ida dalu gitu makitau nanang tampil makitau nanang pentas kewalo pelih benanang yin pelih benanang abo-ibo nak gede pesan itu risiko nih. Kewalo nah ledangan caro ledangan para penonton sinarang sami. Duwenan sarang-sarang ketamatan di tiang. Menajani Kang Wang malu puput peragat amuniki. Santi. Mainang.
Hadirin para pencinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan Seke Wayang Kulit Kerteraharja, Banjar Kukup, Desa Perian Tengah, Kecamatan Baturiti, Duta Kabupaten Tabanan. Dengan berakhirnya pagelaran atau Reka Sedana Wayang Purwo kali ini, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Dan acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.